Şeriatta erkek kişi ayalga gül beriş gerek. Şokolad beriş gerek. Dubayski. Ayalga жақсы söz söylöş gerek. Siz, biz, sizden ötken bardı. Sıylaş gerek. Suyum deyen sözde hiç gerek. Hani meni jarışıp oynaş gerek. Voleybol, basketbol oynasanız olur, korumanın içinde. Habibi de bilesinger olur. Bileş gerek. Жақсы мамиле кылыш керек. Bu şariat. Şariatta subhanallah ayalды сабагыла, шайтанын качыргыла, бул саячка дебеш керек деген сөздөр тыкылды айт деген жери жок. Жок аны. Вообще жок. Анан кээ бар. Bir neyse deseler, bunda егинде сакалы бар, кээ сакалы эле бар. Намазы жок, орозосу жок, зекети жок, баскан турганда темеки чегет, насыбай кылат, карта ойнойт. Bir эле баягында егинде сакалы бар, bir эле егинде сакалы бар. Анан bir нерсе болсо аялды сабап коет экен ошолор. Наданчылык кылат да туурабы? Анан кийин сакалын көрүп атып, мына мусулмандар. Тиги аялда деле жоолук эле бар. Жоолуктан башка эчтеке жок. Булар өкө мусулманчыга тиешеси жок. Эгинде сакалы жок мусулман толтурар. Шуда сабыр.